Došlo je vrijeme za novo suđenje, a to stanarima nije nimalo ugodan zadatak. Dobar dan, stanari. Dobar dan. Jučer smo krenuli sa sudskim procesom kojemu je cilj pojasniti gledateljima optužbe koje se stavljaju na vaš račun. Je li svima sve jasno? Da. Možete sjesti. Alene, Nazočan. možeš pristupiti optuženičkoj klupi. Izjavljujem pred cijelom Hrvatskom da ću govoriti istinu, istinu, istinu i samo istinu. Hvala, Alene, sjedni. Što misliš za što će tebe sud teretiti? Pa možda malo za previše otvorene razgovore o nekim temama koje nisu baš primjerene i možda za ne znam šta više još. Prema dokaznom materijalu, Alene, sud te optužuje za golotinju. Mogao sam si misliti, ali mi je bilo neugodno reći, da. Imaš li, bilo ti je neugodno reći, a nije ti bilo neugodno se skidati unutar Big kuće? Ne, nije mi se bilo neugodno skidati jer si to zamišljam ko svoj dom, tako da ali ajde. Da. Pogledajmo prilog. 1. Golotinja. Ne budete bezobrazni sada. Moji su geni pustinski, za razliku od mojih kamenih. Obosim ovako. Ima da je. Šak. Alene, što tebi predstavlja golotinja? Pa golotinja, mislim, ovo nije primjereno da se gleda na televiziji, ali golotinja, mislim, i Adam i Eva su bili goli i ja jednostavno volim biti gol, a ova kuća je kao moj dom. Jednostavno mi je malo sad neugodno zbog svih sustanara i to, ali šta sad? Volio bi da kocka uleti gol pred tvoj krevet i da pleše trbušni ples. Pa ne bi volio da kocka, ali da, ne bi volio da kocka. Šeta je sve. Ne bi volio. Što misliš o svojim sustanarkama kad bi bile gole? Pa moje sustanarke da bi bile gole, bilo bi mi lijepo za oko naravno vidjeti. To dobro. Definitivno, mislim, obožavam žensko golo tijelo, mislim, ja to se ne sramim. Muško baš i ne toliko. Ali jednostavno kad je žena gola, ne? Dobro, ale ne. Ovaj sud poziva prvoga svjedoka ovdje u sudnicu, a to je Kristina. Kristina, dobar dan. Dobar dan. Prisežeš li da ćeš govoriti istinu i samo istinu? Prisežem. Hvala, Kristina. Uvijek. Bila si prisutna unutar kuće, vidjeli smo i u dokaznom materijalu da je njegovo nago tijelo bilo prilično blizu tvoga tijela. Možeš li ovom sudu pojasniti kako ti gledaš na to i jesi li se ti ugodno osjećala dok je Alen gol šetao po Big Brother kući? Već sam objasnila Alenu bila u nekoliko navrata da koliko god je zabavno, da je poprilično neugodno to bilo. Tako da, ali međutim čovjek se dobro osjeća gol, što da mu radim. Ali ti se baš nisi dobro osjećala? Pa mislim, kažem, ispočetka je bilo fora, ali kasnije onda možda bilo previše. Kada ste bili u džakuziju, je li Alen bio u potpunosti gol? Ponekad. Ponekad? Da. Kako si se u tom trenutku osjećala? Skrivala sam se iza Fabija uglavnom. Mislim da je on sad stišao svoje hormone prema sustanarkama, zato je shvatio kako će to izgledati na van. Ne zato jer bi stvarno prirodno to, jer on se zapravo najprirodnije ponašao još na početku. U jednom trenutku u kuhinji se također dogodio jedan kontakt gdje je Alen bio, čini mi se, u garderobi, ali je njegovo ponašanje bilo slobodnije. Da. Kako gledaš na to i objasni o čemu se točno radi? Pa mislim da me primio za stražnicu ili tako nešto i onda smo pred samom kućom sam jednostavno rekla da je to neprimjereno ponašanje prema ženskim članicama zajednice i da se to ne bi trebalo ponavljati.
Ali moraš sam ti priznati da te rekla nisam da- dirao na neka mjesta na koja naravno ti ne bih htjela da ja diram. Dobro, da, nije bilo toga, takvih kontakata, ali doduše nisam htjela ni da dođe blizu. I časni sude, samo da naglasim da jednostavno dok su ovak lijepe cure izgodne u kući, da je malo moj nagon mora... To je tvoja slabost, ali. Da, definitivno. Jedino što je kontradiktorno to što si meni prvi dan rekao za Badić da ne hodam tako, dobro, da. zato što si zaručen čovjek, a onda si ti još... Dakle, ale ne znači manje to da odjeće. imaš dvostruka mjerila? Ne. Imam oči i da gledam, ruke da držim k sebi i to je to, ali jednostavno ponekad... I svoju zaručnicu koja te kući čeka, jel da? naravno, koja me zamolila da samo da ne šetam gol po kući, ali to je sad manje važno, nego jednostavno je važno i kad te cure po kući, pa ponekad su i one malo znale provocirati, to mislim, svaka žena voli da je malo, ja sam jedini taj koji u kući malo znao to malo podignut, ne. Kristina, hvala, možeš napustiti sudnicu. Alene, želiš li ti nekoga od stanara pozvati? Ajde ti, Rina, ajde, vidim da Rina mi signalizira da Rina, pa jel mogu ja joj postaviti pitanje ili... Dakle, Govorit ćeš istinu? govorit ću samo istinu i ništa osim istine. Mlada dama koja je sad istupila iz sudnice u više se navrata, bez obzira na to što je Alen zaručen čovjek, isto tako nudila njemu, bez obzira na golotinju, čak pokušavala ući u Rina, njegovu ovdje se ne sudi postelju. Kristini već Ok, Alenu. da. Hoću reći da njegovo ponašanje koliko god možda bilo nezgodno, to jest koliko god ta njegova golotinja možda bila nezgodna, mislim da je to nešto sasvim prirodno i normalno za njega. On nije time ništa pokušavao, dakle nije pokušavao provocirati nikoga, niti je pokušavao time uvući jednu žensku stanarku u krevet. Hvala, Rina, možeš Hvala nastupiti. vama. Alene, dakle, prema dokaznom materijalu kojeg ćemo sada vidjeti, Big Brother te optužuje za tračanje. Možemo pogledati Može. prilog. Pojavila se tu, Da. u studiju. Da. I ona... A ti nisi znao? Čekaj, vi ste već bili zajedno nekad? Ne, nikad. Ne, ja sam bio znao prije, nisam vidio 5 godina. I to ti... Šta je to? Ziher bi tražio iz čista mira da se zalijepi s nama, no way. Ja sam Romanov od kada je došao, s njim nemaš jednu temu, normalno da možeš popričati s čovjekom o nekim normalnim stvarima. Romano? Da. Pa s njim ne možeš pričati. Niš stari, samo piti. Sve se možeš samo ovako nove fore. Pa da, ali to je sve već on. Ne, uopće nisam prekuhane. Znači, moja stara će se križat, stari moj. Oni nisu svjesni koliko su šuplji. To je nevjerojatno. Ma da li nema šanse da ona pusti zaručnika? Jedino da zaručnik pusti nju. Neće. Jedino ako ga ispritišće njegova Okolina. tipa Da, nema razloga. A? Nema razloga. Nema. Što da? Pa drugi bi ju kamenove. Kako se ti osjećaš kad saznaš da drugi tračaju tebe? Gledaj, meni je sad malo bilo neugodno, mislim, šta je, ja moram to priznat. Koliko puta ljudi mene tračaju, a šta protiv toga ne možeš, mislim. To je dio svakodnevnog života i to je to, mislim. U tom momentu dok tračaš, dok kritiziraš druge, osjećaš li se nadmoćno ili samo želiš sebe prikazati u boljem svjetlu? Ne želim sebe prikazati u boljem svijetu, nego razgovaramo. Dobro. Razgovaramo, znači tračamo, to je dio razgovora. To nije nikakva mržnja, ni nikakvo ne znam šta. To je, mislim, razgovor. Sud poziva Fabija. Fabio, molim te, pristupi klupi za svjedoke. Podigni desnu ruku. Izjavljuješ li da ćeš govoriti istinu i samo istinu? Izjavljujem da ću govoriti istinu i samo istinu. Niko nije bez mana, ja za njega mogu reći da mi je par puta prišao kad mi imao nešto za reći i stvarno rekao što mi je imao za reći. Dobro. Nekad je i boljalo, ali eto. Okay. Boli više mene sad ovo. Nemam ništa za reći, sve je lijepo rekao gospodin, kratko i jasno. Hvala Fabio, možeš se vratiti na svoje mjesto. Alene, sud ti daje mogućnost da pozoveš svjedoka u svoju korist. Pa evo, pozvao bi Kralja.
Da li ti misliš osobno da ja sam stvarno tračar i da ja stalno tračam? Ne mislim to osobno. Pazi, svakome nekad dosadno, nekad nema šta pričati, onda se priča o glupostima, tako da uopće mu ne zamjera ništa. Hvala lijepo, evo to je to. Romano, hvala ti. Ale ne možeš se vratiti na svoju poziciju. Sud određuje pauzu. Vidimo se malo kasnije. Vidimo se. Na red je došao i drugi današnji optuženik. Sud nastavlja s radom. Možete sjesti. Romano, molim te da ustaneš i da zauzmeš mjesto na optuženičkoj klupi. Dakle, ti si sljedeći da podigneš desnu ruku i izjaviš da ćeš govoriti istinu i samo istinu. Pred hrvatskom javnošću govorit ću istinu i samo istinu. Hvala, Romano, možeš sjesti. Iznećemo dokazni materijal je prikupljen, tako da tu problema nema. Dakle, prema dokaznom materijalu kojeg ćemo vidjeti, Big Brother te optužuje za pretjeranu konzumaciju alkohola. Tazi u sredu, cepu zoru. Ne pije niko osim mene, Jelena, pive. Staje mi odabe, ja hitno stavit ću sve piv. Da sam daska, a ja stavim neku vode. Neko jaža, eura. A popiješ 10 piva ko stopa? Imaš od šo tamo. Za stvarno? Hej, svaki dan ti ja mane po 20-30 piva. I možeš to popiti? Svaki dan. Mi gledaj, krva vina, popit ćemo. Ne treba ti više. No evo, molim te, zašto ne bi trebaš dva Zato što ja tako kažem. Ja budem piti, kad te makne, udareš lege ili bolite lišta, da. To je tako, ja ga potpuno razumijem. Kad je trezan, on je sasvim jedna druga osoba, kad se malo popije, onda tako reagiram, zapravo je vrlo iskren. Piješ li, Romano, da smanjiš anksioznost? Ne razumijem tu riječ. Preskočimo. Tjeskobu, napetost. Piješ li da si smanjiš nervozu, da se opustiš, da tjeskobu makneš? Pa jesam, tako je. Koliko ti treba alkohola da smanjiš tu tjeskobu? Koliko je velika ta tvoja anksioznost? Zavisi kako kad. Nekad ću popiti 5 pivi, nekad 2, nekad gajbu, zavisi kako kada, no. Ok, Romano, sud poziva prvog svjedoka, Marinu, da pristupi klupi za svjedoke. Romano je malo prije rekao da on nema problem s alkoholom. Kako to objašnjavaš? Po meni problem s alkoholom ima svaki čovjek koji svaki dan mora popiti bilo što alkoholno, tako da on to možda tako ne gleda, to je njegovo mišljenje. Romano, želiš li ti postaviti pitanje svjedokinji? Pa ništa, mislim da je rekla iskreno što misli i to je to. Možda ako sam nekad malo bio možda grub, to jednostavno nisam tako mislio. Kad sam rekao nešto, možda 2-3 grube riječi i to jednostavno tako nisam mislio, nego ne volim kad me neko drugi isprovocira i to onda malo poludim, ali nekoga ću sad napasti i to me jednostavno brige za to. Ali da će sad s nekim ulazi u konflikt, to mi uopće nije do toga. Meni je samo u životu da pijem, da se da pivam i to je to, mislim. I da se druži normalno s ljudima, ali isto tako ne volim kad me neko provocira, eto, šta ja znam. Marina, hvala ti. Možeš se vratiti na svoju poziciju. Romano, vezano uz ovu optužbu, bi li ti nekoga od ovdje prisutnih stanara pozvao? Da, ne? Pa evo mogu Alena zvati. Alena, izvoli. Desna ruka, zakletva. Časni sude, govorit ću istinu i samo istinu. Ja definitivno mislim da Romano nije alkoholičar. To je čovjek koji je jednostavno dolazi iz Dalmacije, iz kraja gdje definitivno su sami veseljaci, a voli popit, to sam rekao x puta, ali on kad popije određenu količinu alkohola, on se povlači u svoje odaje, u svoje misli i voli onda popiti još po jednu, ali da ide to u neku beskrajnost ili da stvarno se valja od alkohola po podu ili da to u niti jednom trenutku ovih 35 dana od kad sam ja tu, Romano to nije napravio. Alene, hvala ti lijepo. Ako imaš još što dodati,
za sam kraj. Savjet. Ništa, savjet, samo budi svoj, drži svoju glavu i idemo dalje pit kad stignemo, ne? Zapravo za njega iskreno misli da nije partner za bilo kakav kvalitetni razgovor, što znači da je i njihovo druženje vrlo površno. Moram priznati da sam dosta razočarana cijelom slikom od početka do kraja. Pogledajmo dokazni materijal broj 2. Šta glumiš ti? Šta glumiš ti? Romano, šta glumiš? Šta imaš? Da ne bilo intervencija. Koje intervencije? Pazi kako se ponaša. Koje intervencije? Pazi kako se ponaša. Koje intervencije? Pazi kako se ponaša Koje prema curi. intervencije? Pazi kako se ponaša Koje prema curi. intervencije? Koje intervencije? Pazi kako se ponaša prema curi. A prvo, koja intervencija, ne razumijem. Intervencija, zašto? Koja intervencija? Zašto se mora braniti cura ako napadaš nju direktno? Pričaj s njom normalno. Nemoj trčati tako za njom po kući. Zna ga nekad prebacit, ono, ljubomora ili ga zna iznervirat nečije ponašanje, evo konkretno recimo od ovog malog Fabija ili tako nešto. Priča ste bilo malino, 23,5 godine. Koji popija 2 gemišta, koji se opija, koji pije namjerno samo da mi nemamo šta zapit, koji ulije u čašu, koji prolije čašu, koji zadnji put prolija crno vino, ono ti pričaš s njim, sa kretenom, malim, glupanom, ono, bolesnim, ono. Ali Romano... I s ovom glupaćom, ono što ne razumije ko je glavnost. On hoće to da razumije, da se on umiješa, da on to čovjek čelo, zalepit će mu glavu, on je njezbo. Možemo sad to završiti? Sutra, samo malo sutra. Ti on ludilo? Ona budi s njim, led, ona više, šta da ti kažem? A Bože, Romano, pa To realno je. Beskreno su dobri prijatelji, zaista ne vidim ništa loše, niti kvarno, niti prljavo u njihovom odnosu, za razliku od odnosa od Fabija i Ines. Ti za mene sve na svijetu, ja bi se ubija radi tebe. Nemoj se svađati sam. A ne se svađa ljubav, s teba s tebom uopće ne želim svađa nego kao vi. Podneš na to da ti on kaže, popišaj se ovdje, tebi se Popišala. to se kuneš u to da bi ti to napravila. Ne smatraš da to tvoje ponašanje u etiliziranom stanju ne maltretira? Pa mislim da maltretira, pa ja sam se ispričao, pa znam da, mislim da je to bilo jedan put. 1-2 puta, ne vjerujem to bilo sad u ovih koliko sam ovdje 45 dana, tu noć je bilo eto to i možda je bilo još jednu noć kad sam nešto Marini isto bija dobacija i eto. Pa ja mislim koliko ja mogu, ja se ponašam najbolje prema njoj, je da sam 2 puta bija ispalja, mene žar radi toga, malo me stvarno alkohol tu prebacio, ja sam njoj ispričao, ali mislim kada ona meni reče bilo šta bi za nju napravio. Jesi li više ovisan o Marini ili o svom poroku? O Marini. Sud poziva prvog svjedoka, Fabio. Prisežem da ću govoriti istinu, istinu i samo istinu. Kako ti komentiraš ove optužbe? Kukavičluk. Što je mene najviše smetalo je to što ja Romana osobno ne znam. Ja ne znam da će on u pijanom stanju reći njoj samo par riječi i otići spavat. I meni je dosta puta zasmetalo recimo to što kaže da je ljubomoran, očito se ne pozna. Jedna od ljubomornijih osoba koju ja znam. Mene isto zasmetalo par puta jer sam ja htio pričati sa Marinom, a sam to stavio sa strane da ne bi bilo nekih posljedica njoj. Jer on je isto osoba, kao što sam čuo sa strane od drugih, kao što smo vidjeli na snimci, neće obratiti glavnom subjektu rasprave, nek će to iskaliti na njoj. Imaš li poruku za njega, evo za sam kraj? Kad imaš nekome nešto za reći, onda sačekaj, odi po tuš, ispuši se, legni, odspavaj i onda sljedeće jutro dođi i kaži mu ovo što si rekao njoj, to si mogao reći meni, ja si ti mogao demantirati sve to odmah ja. Za ono što si ti mene optužio nisam napravio ni jednu stvar. Romano, želiš li ti postaviti još koje pitanje? Pa dobro, želim to što se tiče tog zapovijedanja, šta je to zadnji put je rekao da ti obrije prsa, ona ti obrela prsa. Eto, ja vidiš sam je kako... zamolio. Pa dobro, zamolio si, ali si opet rekao, šta nisi rekao Ines da ti ona obrije prsa? Ne, ja sam ju zamolila. Ines ju je praćio zamolio. Dobro, pa eto da sad krivo shvatja, okej. Ali zašto tebe to toliko smeta? Pa ne smeta mene to, ne smeta to mene, nego me smeta zašto bi s njoj neko zapovida s nečim, razumiješ? Pa nije, zapovijedi znači u imperativu reći Marina obri mi, kad smo nešto toga, Marina depiliraj me. Nije niko naredio, nego ju se zamolilo, ona je isto tako i sve liberalnosti mogla reći ne Fabio, sorry, mislim da to ne bi bilo primjereno.
sabotirala. Dobro, okej, što se tiče toga, što se tiče ovoga drugoga da sam s tebom treba porazgovarati i to, a ne se skalit na Marini, prvo ja s tebom nema ništa, ti meni nisi, ti si meni prijatelj, u drugom životu si mi praktički niko i ništa, a ona mi nešto znači, s njom želim pričat, ne želim pričat s tebom, zato sam se skalio ne na tebe, eto, samo tako da ti bude jasno. Zahvaljujem ti se. Romano, za sam kraj, imaš li što dodati? Pa nema ništa, eto, mogu se još jedan put pričat ako sam nekog uvrijedio, pogotovo Marini koja je napravila za mene sve i tako da, šta ja znam, eto, to je bilo to, nemam pojma. Romano, možeš se vratiti. Hvala. Molim vas, ustanite. Proglašavam sud za danas zatvorenim. Doviđenja.